Swastiastu. Kapengajeng semeton titiang sarang sami dikiring paguyuban Ramagong lawas gitu. Dan bosaji talar pinaka penglingsir titiang ajung talar yang turis roka dan beli titiang gonggeria selaku pembina ring paguyuban Ramagong lawas talar semeton titiang sarang sami titiang atur suksmani manah dua ning sampun ledang iring titiang raukeun dikiring titiang maduwe semeton talar beli pande ritat kala ketiben duh kita kali mangkin gitu. Sapunika talar majang ring beli pande talar pas beton sami senawentan ring jeroan riki titiang kapengajang ngatur suksmani manah duan side titiang kapecagalah lagi ngeraukeun ring rena semangkin gitu. Titiang puniki saking paguyuban Ramagong lawas kemawon nunas pengampura menawi nenten berseang sinami ngeraukeun wantah perwakilan wenten waning wenten kapiameng wenten nak odalan kita make mangkin nang perayang nenten sami bersedang rawuh kena perwakilan kita. Nah tujuan di tiang rawuh kali mangkin sampun pasti ke ngaturan doa kan kapengajang ring ibu beli pandai pitat kalau amor yang kali mangkin mana sidang ngomongin pemargi sana becik iri kering jagat sunia kan. Kapeng kalih ring beli pandai utamanya angin di tiang sarang ring kepengurusan dikit agane beli pandai kan ring pengurusan paguyuban Ramagong lawas gitu agane nak luar biasa sarang di tiang di tiang makasami talar keluarga riki makasami di tiang doakan talar mana sida antar letat kala ngarianen upakara pitrayatnya sang sampun amor gitu. Tumugi je kapaice pemargi sana becik kan. Titiang nak merasa kaget pisan kan beli pandai nak pagi nanti kan nak biasa cana di tiang seragana kan tahu-tahu siang jam kuda pada nelpon nah sekitar jam 2-an nelpon sakit nangis pedek dan menyat nih kan makanya jangan kaget sekali kan sami ragana nak termasuk paling rajin kan paling rajin ring grup tiang ring paguyuban iki kan baik wonten WA grup kan status di mana-mana pasti ragana hadir kan. Makanya semeton sami riki rasanya duh kita sami kena. Nah nesane wenten bersayang rawon kali mangkin menawi wenten galah maduh tanggal 15 ya. 15 yang kremasi menawi kayak nika kena. Ampurayang besar gitu. Nggih titiang nenten akeh matur kan. Puniki pacinayang raga paikat nake riki ring Ramagong lawas kan gumantina wantah puniki suka duka sarang-sarang sarang gunung ugi aja benjangan sida tetap ajak ke riksa punika gitu. Nah titiang nenten makeh nah pinake napinane Cina simbol paikat tenaga riki Ramagong lawas sio sering pengerauh titiang kari mangkin talar titiang wenten dana tali duka Sumatera iki nak saking khas paguyuban wenten kidek gitu. Napi wastane ika nak pinake jatuh gitu. Ampunan itu angin nak simbol paikat tenaga sama sami kan. Iki penten dana tali duka citra Sumatera kan ya. Iki pinaka cihna paikat tenaga kan. Jadi iki titiang menyampaikan rasa duka yang mendalam ya. Ya. Jadi kan selingkuh dan Taman Bali banyak yang itu kata itu. Oh.